Bistig bangus. Hello guys, I'm going to cook bangus bistig, Kapampangan style. And this is the bangus already scaled and cut up in pieces. Okay, and garlic, calamansi, onion, kikuman soy sauce, oyster sauce, oil, and all-purpose flour. So these are the ingredients. Okay guys, let's start cooking the fish. We're gonna put some flour on the fish so it doesn't pop when you fry it. Okay, so I put some flour, all-purpose flour, like that. Like this. Okay? Itak mong arena. Baya mong susulparitin taba. Potang ipiruto ko na lang. Tsaka masantingin-ating arena kasi potang gawan mo yung sauce, medyo kaya, malagkit. Okay? Prito ta na lareng de bangus. Gonna fry the fish, skin down. Yes. Cool. Pa atin ang harina. Sisirit-sit la pa muli. Okay, let's check the fish. Pasti atin ang harina, sisirit-sit la pa muli. Okay, sakata na rin asan. Okay, ngayon naman din buntok. Ito, buntokan po ang iki. Ayan. Okay, check tala rin last batch.
Masyatin lang arila. Aray ko! Masyatin lang arila. Talagang magwala na. Iki ang pombuntok. Okay guys, ngayon naman gawan tamo ing sauce na ning bistig. So, gumamit tamo ng Kikkoman soy sauce. 4 kutsara. O kaya 5 na. E ba din ang tayang oyster sauce. Ay. 1. Bali. Adwa ing binili ko. Dinan tayong paminta. Panita mo. Siyempre, garlic salt. Paborito ko. Same thing. Makanyan mo naman. Ngayon naman, mangilitang kalamunding. Importante yung kalamunding kayong bistig. Yung makanyaman. Puri ko kayong bistig medyo maslam. So, kaya dakala-kalamunding. Kaya ba't ipusit talaki ini? Deni palang kalamunding nga rin eh, balapalaking ka na akong backyard. Ilapin la rin, inagtalmi ng asawa ko niyang misan. Ngayon eh, hinggawan tamo, ining sauce, dinantayang kalamunding. Bili tayo nga ning kalamunding bayang maslang. Tayo. Ang yaman na. Okay ngayon eh, inggawan tamo naman. Ining slice tayo ing sibuyas, kabilog. Makanya kung mangiling sibuyas pa siya pabilog. Kaya pabalatan. Matang may cut niya, karing kulakuin kayang balat. Ngayon ipikawa-kawa ni tayong makanyan.
Kawanita mo itang mga ragul. Kasi itang malati, yung gawan tampang gisa. So ini, balatan tayo ini. Slice tayong makanyan, huling niyang gawan tamong panggisa. Basta, slice na kang slice maski makanan. Lutong Kapampangan. Pero ining style ko ne, dengan Kapampangan. Mostly biasa naman magluto. Siyempre, kini ko migistay malambat. Ako magluto king Pilipinas kasi mga kuwe na kaya buri mo munta king kusina. Bawal. Buri na gagawa kaming homework. So, kaya ngini may biasa kong migluto king. Ngayon naman, yung garlic. Dakala bawang kasi buri ko malakala bawang. Mas manyaman. Pangharagol na rin bawang, no? Ngayon iluto tala ring onion ring. Nung loko pirito rin, ngasang ka rin tala iluto. Yan naman, yung lasa na miyabe-yabe mo rin, so sesela na kamo. Metong na mga kawaling gamitan mo, okay na ito. Luto dalang ditak malasado. Ayan, para ka ng garlic, sesela na kamo nung may mo paburiyan. Okay, luto na la. Sakatan na la. Guys, gisake ing bawang, sibuyas. Kay ba't binili ko itang sauce, tsaka kay dinina na
1/2 cup adanon, uling bakan tatin yan sabo, eke video. I make our call, and I think I said he did it 100 times, and then shut up. And I looked over in front of the booth, and there's Janet Buck, Paligpad pala kaya san. and tears are streaming down his cheeks. And that's when the minority of this moment hit me, because generationally speaking, this man who's given his life and single as Cardinals, and saw a winner growing that many of us thought would never ever happen. I'm there, Jack's there, Joe Bucky's there, and all we had to do is sit and watch. And Jack Buck just stood there and applauded, like everybody else in the ballpark. That to me was the essence of that home run chase. Ayan guys, ikit mo ing bawang sibuyas, ang poy sauce. Ayan ko video. There you go guys. My fish bistek, bangus bistek is done now.